ya Azimio la Umoja umuthi ni irekereirie ndumiriri ya gukorwo magatabania kana magitabania mirurungano thiku ithatu kirumaniririo na ni kiumi agiukite kuringana na ndumiriri iria makirekereirie kuri nyumba cia mohoro maugite ati matiraguoyohyo ni mikaana kuuma kuri thirikari na uguo magakihita gukorwo magitabania mirurungano ino onginyanagia thirikari ikorwo ikiigua kiriro ketuko kiamukira ripoti ino. Azimio ya kwamba kila Mkenya ni Mkenya. Thutha wa Ngwataniro ya Azimio la Umoja kurekereria ndumiriri muthenya wa ira na kuga ati ni marugamia mirurungano gwa thiku ithano niguo gucakana aria magurarire mirurungano-ini umuthi ni macokete oho na kurekereria ndumiriri ingi na kuga magacokereria mirurungano kiumi agiukite. Kuringana na marua kuri nyumba cia mohoro maugite ati magakorwo magitabania mirurungano thiku ithatu kirumaniririo kuuma muthi wa gatatu kinya wa gatano. The process we are engaging in is about the deliberate policy decisions by the Kenya Kwanza regime to make life unbearable to a great majority of Kenyans. No na kuri uguo ruhonge rwa guthaitira ihoto cia muingi rwa UN nirekereirie ndumiriri rugikumithia mwanangiko uria urehetwo ni mirurungano ino. Kuringana na ndumiriri ino mendekithitie guthuthurio kwa kuhuthirwo kwa hinya mukiro kuni maabitha a borithi hindi ya kuharagania mirurungano iria itigite andu kihiri makuite na angi kugurara. Oho nimendekithitie kuigiririka makiria hindi ya mirurungano iria itanyitwo gugatabania kiumi agiukite ni Ngwataniro ya Azimio la Umoja. As many as that opinion say aye, as many as contrary opinion say nay, the ayes have it. Iyo ni ripoti ya Ngwataniro ya Azimio la Umoja makihita gugakorwo magitabania mirurungano gwa thiku ithatu.